Also, we Bible kapahili rangam ni taklay na tumsay korali vrewi sokmin sarna. Also, Bible pagi text na Matthew chapter 13 verses 44 ay na hapok laka 50 ay na tangta pangumsa. Gazing umram jia lui akali lan tum hai da kalay mi akana sampang da yatpum kahai katanam ana ringpa kai how da awi kalalay hub da unyor sir hai laga luigi alokwi lat luida gazing umram jia lay kasa mi akana aman kasaka bar ngalung pa kasat katana ana aman kasaka bar ngalung akalay kasa thaida awi kalalay hub da unyor sir hai laga bar ji alokwi Lot luida gazing umram jia shamadruli kailan horsang laka kai ayur gajivu paka kui katana kailan ji pem gahai aina atumna ngayi phaili ngakun shokda bamjang laka kai kamatata ji khongsai li sangkhui kamatha bing jia horhawa okthot agatang ji chitha da shokra Gazing rao bing na shokta makapha bing ji kamashung kangarongwi ay na ngatay ngasakra kala atum na may fulong ni horsang haura jili mi bing na kachapla japra kala ahala darira ning chlagay rin na nakwi kain tumsay koro livre wisok ni nasarana